So mga igsuon, nindot kaayong paminawon ang ato bitang nabati gikan sa tubag sa Salmo. Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghogan. Nindot kay siya paminawon, pero sa tinuod nga kinabuhi, kadaghan baya kita nakaingon nga wa ta patalinghogis Ginoo. No? Nga naman day, ang tanan ginyong gipangayo, gihatag yes Ginoo. Awa masanon mo ingon diring gihatag. Muna ato isumpay ang giingon ni Kristo sa Ebanghelyo nga pangayo kamo og kamo hatagan, nya pangita og kamo makakaplag, nya pagtuktok og kamo ablihan. Nindot kaayo ni siya, pero kung dili ta makasabot unsay basihanan nganong mahitabo ning tanang gisulti, maproblema gid ta. Una, si Queen Esther ning atong unang pagbasa, ang iyang gipangayo sa Ginoo nga ang iyang mga katong ilang kaaway, katus aman, nga buot silang patyon silang tanan, nihangyo siya sa kanini ang Ginoo nga kamaon ta siyang mokonbinser kuno atong iyang hari, katong iyang bana. Niya kay iya man tong gitawag og lampingasang leon, sa ato pa bangis kay ba. Niya kay lampingasan man, lisod kay ito i-kumbinser nga mulaban niya, pero iyang gipangayo sa Ginoo. Unsa may tumong niya? Aron masalbar ang kinabuhi sa iyang isig katao, sa iyang mga kaliwat. Bahala nag iyang ibuhis ang iyang kaugalingong seguridad sa iyang kinabuhi. So, unsa may gusto nato nga buhaton sa to isig katao nga hinato? Nga dumtan ta, nga libakon ta, ana. Unsa man? Kamo ba, kamo ipahukmon, unsa may gusto ninyo nga buhaton sa inyong isig katao ninyo nga kalagutan mo, kasukan mo, libakon, daog-daogon, dili. Nya kun mao sad nay atong buhaton ngadto sa uban nga magampo tas Ginoo nga dili ta mahimong pagarbuhon aron makaalagad ta sa ato isig katao, porting ninduta na. Kana bang maingon ka, Ginoo, makatrabaho unta ko aron makahatag ko og hinabang ining among mga silingan nga wa gid intawi kaon. Di ka trabaho din kana. Ipangita nimo og trabaho, madawat ay kasi imong trabaho. Nya ini kadawat nimo sa imong sweldo, unsa man manghatag o dili? Manghatag kay mao man to imong gipangayo. Ana dayon. Ginoo, maminyo unta ko. Unsa man sa imo nang buhaton og maminyo ka? Aron mudaghan ang tao sa kalibutan nga buutan. Nya karon kaminyo na nimo kay minyoon kas Ginoo. Unsa man mugamit kag pills? Dili kay ang imong gipangayo nga mudaghan man ang taong buutan. Ana. Nya kay daghan naman kay kag anak, nya abot na mag 15 ka buok. Nya mangayo pa kas Ginoo og anak. Dili na, pero dili sa kamo balibad kay ang imong gusto mudaghan man ang taong buutan. Nya di na makakapa-eskwela, wa man kay kwarta. Yang saman. Ngayo na sad. Di oy ang pagkabuutan sa tao wa mag-agad og grado. Daghan kayong tag-as og grado diha, salbahis kay tanan. Apil na ning nagwali usahay. Taas man sa di grado. Nya daghan kay mga tao nga way grado pero buutan kayo, matinabangon, dili magbuhat og mga salawayon. Daghan kay na. So ayaw na lang anang pag-eskwela. Pero kung naagi kahigayunan, di mangayo. Ug naay mo tabang, praise the Lord. Ug wa say mo tabang, ayaw pagsige gumbol diha. So daghan kay mga butang nga usahay ang tumong nganong gibuhat nato para sa kaugalingon.
dili mahimuot ang Ginoo ana ug di sad siya mo supply og grasya. Sama niya karong inyong pagsimba. Nganong nisimba man mo karon? Aron ilikay mo sa COVID. Nganong nisimba man mo karon? Para kinsa man ni simbaha. Usahay ra ba kita mamugos kitag simba hasta pang gidili nga pasudlo simbahan dadon gyud kay gusto kita. Kana bang murag kita bay gusto ba? Ayaw. Ni simba ka kay ngano man gihigugma nimong Ginoo, imong tahuron ang Ginoo, imong yukbuan ang Ginoo. Nya ikaduha, mangayo kas Ginoo og giya unsaon pagpuyo ning kinabuhia. Dili kay aron daghan ko grasya, aron makadawat kog mga grasya, musimba kita. Kamo diha panimba mo. Kay sus, wa gyud mo mga grasya da. Simba ta aron ma-bless ta. Oh, selfish man na. Simba kay nahigugma kas Ginoo. Oh, na iniguman nimog simba diri. Nya nanadayon kay blessing. Labi na gyud ang imong blessing, dako-dako gyud imong blessing. Sugod na kag tan-aw sa imong balay. Kinahanglan mo din i-renovate akong balay. Di amang ko yung mga daghang kwarta, pa-renovate ko ni. Renovate na, nindot na kayo imong balay. Sugod na kag tan-aw sa gawa sa imong balay. Ka nga, sige, binigso dinhi mga silingan. Koralon ko ni, para di na nisla mangagi dinhi. Total ni amang ko'y kwarta. Ikoral ko ni, kay basi niyag binuangan ni akong balay. Nangoral na ka. Wa na dyan ka mananghits Ginoo ba? Pero sikap pangayo grasya. Grasya in town, Lord. Tagaan sa Ginoo daghang grasya. Ang resulta tungod sa kadaghan sa imong grasya, ang imong silingan na nga disgrasya. Wa na sila'y kaagian, wa na'y kaagian ang tubig, milinaw na ngadto sa ilang tugkaran, isod pagin sa ilang balay, tagatuhod na tagahawak ng tubig sa ilang balay, tungod sa imong grasya, nagwa nimo gamita para sa kaayuhan sa uban, ang imong kaugalingon, ang imong gigamitan. Ug mao ni ang makapalagot sa Ginoo nato. Muna ang gipunting sa Ginoo niingon siya diri, kung kamo nga mga dautan makamaong muhatag sa inyong amahan, sa inyong mga anak, unsa na ka ang inyong amahan nga buutan kaayo, muhatag gid siya sa inyong gikinahanglan. Pero mao lagi ang atong pangayoon kanang makaayo sa atong isig katao. Naabitay ning text na koron nga usa siya ka taxi driver. Nya ingon dayon siya kanang, Father, ako kining akong taxi inig grahin ako ning pawasingan nya karon kay naman kay gibaligya diha nga naman kay promo nga kinahanglan magsakripisyo kana ganing sugod karon atong niagi pa mga adlaw, sugod karon ako nay muwasing ani. Nya kadtong akong isuhol para wasing, ako tong tigumon hangtod nga moabot to siya og 40 ba ka adlaw to kung gingon promo no. Anang mapalit nimo ang slot 40 ka sakripisyo nga expenses nimo mao imong tigumon, imong i-fasting unya imong ihatag diri. Iya kunong tigumon, siya ka taxi driver. Magbayad man kuno siya og washing. Iya lang mo sa kunong sakripisyo nga siya mo sakripisyo og washing. Nya iguman ana, iya ding ihatag diri ang iyang natigom. Kamo naamo nang hunahuna. O ano? Wa gyud mo maghunahuna nga mopalit og slot diri pinaagi sa atong kaning gitawag og promo. Kadto bang mo sakripisyo ka og mga expenses nimo aron lang moabot og 40 ka expenses nya imong ihatag diri, wa mo kahuna-huna na. Wa gyud lain na din ninyo no. Lapos ra dito pikas dunggan akong gisulti. Kanindot unta. Ayon ka na magud may extra nga budget pa der sa tinuod no makapalit yun mo og kanang kuan atong tag 2,000. Pero nindot kay tong gihimo ba sa
kaning mga pipila na to ka mga kaigsuonan. Nindot kayo nga ming tubag sila anang sakripisyo nga naman importante kay na nyara ba ang nakanindot ana kay kun ato na siyang buhaton ang ibalik sa Ginoong grasya nga hinato sobras gatusan kapilo. Balik sa ko aning akong nadawat nga text, so, di man may kaila ani nga taxi driver. Sige sa siya ingon ako, Pader, iampo mi kay pait kay among kinabuhi kay kumplito lang gyapong abang pero sige laming langoy-langoy sa karsada, wa gid tayo pasahero, perting jutayas pasahero. Nya ang abang maorag gyapon. Sa iya palang pagplano nga muhatag siya diri atong iyang sakripisyo, matod pa niya giingnan din sila sa ilang amo. Doon na mo'y 2 days nga di mo muabang. 2 days ba nga, drive sila nga dili sila muabang. Kada buwan ba to, kada simana. So, pasabot, nibati na ang ilang amo niya. Siya, dako na kining grasyaha, oy. Ano ba, nibati ba? Nako, sige, padayon mo dag tinarong, basing mo 3 days na niya na. Ngawa na gid mo i-drive. Pero, ang grasya, magpasapasa na oy. Muhatag ka nga to sa uban. Ang Ginoo sa itig supply nimo niya 100-fold ra ba na iyang ibalik. Muna nga kanang atong ingon pangayo, di gid na magdugay ng imong pangayo kay inighatag niya nimo, ikaw sad nga nakadawat, ikaw na say manghatag. Ora gina. Sa una, akong maestro mo'y tighatag nako in town og pamalit anang mga ubang mga palitonon sa eskwelahan kay magunsa man ang 10 pesos tibuok simana dapat spliti dapat tanan di gyud ka sustainer. So nako'y maestro nga tighatag sa nako kung magkalisod na gyud kog maayo. Karong napari nako usa sa ako mga recollections nitambong siya ning apil siya ba. Nya ningon jud ko salamat jud kaayo Sir ha nga, sa una ikaw gyud mo ay nagtabang nako sa una siya pero proud na kay korone mo Father. Porti na ron nimong daghanag kwarta. Yan na siya. Nako, may gani wasan mangayo kay di sa tako muhatag ato. Di muhatag sa ko nako bitaw sir sa una minus kay kog kwarta sa malingaw bitaw ka na imong wali Father nga sa una lisod kay nako. Usabi akas ni tabang nako. Nasa ko'y mga maestra nga motunol sa nakong kwarta, labi naglisod kayo. Ilas ko tunulan. Kanya, kadto sila. Giunsa katuron sila sa Ginoo. Gitagaan sa sila grasya. Nya ako sad nga nagsalig sa ilang mga hatag, labi nagis pag-eskwela na ko seminaryo nga hapit tanan akong tanan gyud akong gigasto seminaryo. Hinatag ito tanan. Abot gutog mga 1 million gikas first year abot sa siyam ka tuig na akong eskwela. Mga milyon gito kapin akong nagasto. Hinatag man to tanan. Nya karon nga pari nako, mao sa na akong buhaton manghatag. So dili ta magsigilag pangayo kay sigitang pangayo aron makapanghatag ta. So mangayo kas Ginoo aron makapanghatag kas imong isig ka tawo. Dili kay magsigil kag pangayo para sa kaugalingon masuko sang Ginoo ana. Mao na kini di ang pagtulun-ana nagtudlo ni nato nga kung kamao kang mangayo, kamao sa kang manghatag. Kung kamao kang manuktok, musugot sa kagtuktukon ang inyong balay. Di ba? Di ka magpunay giyaw-yaw. O diha dapita, magsigi og baha ang grasyas Ginoo natong tanan. Kung kitang mga matuuhon, naa na tanining maong kinaiya, nga magsunod sa kinaiya sa Ginoo, sa kinaiya ni Kristo. Manindog ta para sa pagampo sa katawhan.